ngasi Manipur Pradesh Mahila Congress Committee na koigi taujariba protest asi atei gi nate khanghaudana ko akoi je Manipur si wa ya ba waru re sidai sida holi gi holi yausang si mayam si awaba myam du kok thokre hairaga nungaina leiringai tanja marak sidai sida khanghaudaba mikupta ko NDA government na paliba BJP sarkar sina gas ki mamal se lupa humfu amu khanghaudang mi hengalakhreba masi akoi de am ngakpa musu oigre ko karamba ground da kari maram gi damakta paisa si hengal la iba no haibase Manipuri ko union minister sina matik chaba answer PBO ba matamama da congress na pari ngai kan da ko gi lupa chahum yankhai chamri gi range ta leiba sidai sida moina BJP sarkar sina ko madam Smriti Rani ga sina ngangi ba si amok toine ba paisa du ka kai lupa kunthra ni pu yankhai ka hen pagi damakta ko matam du da leirami basi 350 400 haire ko hojik se lisingi matakta delivery charge yaurga lisingi matakta leigreba gas se sei se di praja sing je puthangam na da bane wana na bane ba adu matakta mu uzala hana ma pi ko uzala scheme je koi kamai to ge da laite laida sing de piri ni haire pire phare yare free ni haire ko free si mu kamai to re kwai hana bagi ho bagi kano se gas book ama pire frame pire cylinder ama pire ko magi matam da changba ya ba poche khudom khudim pire lakano ma su book ama pire makha ta badi kamai to ge da tha gi gas load ku matam da di normal people sing ga chap mana na dum paisa se asai lising ama haidu da adum chap mana da pire ba adu di artha thoi bra bang asai laita ba sing du da mateng pangi ni haibado uzala scheme gi laijada ba sing da piri ni haidu da artha thoi bra ba paisa ji hojik si gas se lobang am da na ngasai gi thabak kitang kong gadra haina khanjare hairaga ngasai uzala scheme gi gas lo hiba mayam do music se gas lo do mayam am yauna re ba pu thangam dre na manak sidai sida mu paisa mu hengal e ba kali no habani the government sina to gi praja khoi sidai sida laita laira khoi mayam se tapna sum halage haibra ina khun moi katang muk le horage haibra ba yaroi ba ina khun ba khak tamak le hoba palo ba sung ya yaroi ba ko laira ba sing middle class family sing leiram ba gidamak ti ina khun ba leiram bani sida da praja gi kholaw mayam se sum tabi rak taba targadi khangau da iho ma la ko matam da kanana kan mangam duino ba aduna ngasi akoina demand tawjari basi hengat khiba paisa maman hanthabiyu praja gi awaba khangdu khangaga chapiyu mayam gi praja gi seba tawge hana thokla gadi adugi mathakta union minister Petroleum union minister matik cha daba Manipuri resign taw pham tha do o haibasini mai pham diang kalu bui wana te ko matik cha dre mata sing hare gadi kaino karam ground ma matik cha duino ba mayam na cylinder mayam hundana dana mung toina khangam dre ware le ne ka je paisa mu hengali uthanga moroi daba sugum bagi government se si mathakta Manipur Pradesh Mahila Congress Committee na koina protest tok jabani noi se pele noi gi sarkar se hengat ki paisa maman gas ki hanthabiu loina na Manipuri resign tau haibasine koi gi khongchang sidi